prophet ne akulombela kufumishisha je akufumisha wani ndi chukufreshka wani so ni dina loholo until is it possible that muntu ne would muyesh kuyana kufreshka kutambula ukwashi kudona na ntutai ne ichukufreshka wani olulu na wani kumana amchana kunyugula ngana Eyi, indikush amini dumukan shidindi. Amini dumukan shidi. Ni umafulu kuchina mwadi na kunkia. Ni Zambi. Ni umuntu. Ahadi mukoleku wanka wanshidi. Ne muntu na mtambule Yesu Kristo kala chamwino chindi. Ni mukala kunelere ngai una amani kuna. Ichina ye ukulomba lelurin. Ne Zambu kutia. Mpinji yeshima mulonga yeyu udide yini umwanindi so hadi mpinji yeshima ukela ngai ukutia chukulomba nzambu kutia mulonga wanka imukola kiune lire ngai unafumude imukola kiuna kufila shanka ishidi ela mungundele nawa baria iundi mukola kwa nshidi ne yeyu kumwita Yesu Kristo bikala chamwini chai yeyu kwa mwinewa ichi baria iyi yukufumahu haka mpinji keshima kukulomba kudin zambi kutia inatela kuyapidimu kwetu ndikushi mana kwa miu name mkulu mpilombele liku kulonda amikulonda afumishi dijami ndikushi kulonda nikali na niji ampinji yeshima mchakala nidi ne na lusesa na nzambi iteliku langai ateliku ntia indi